pola penjir piethum ini Bhomkruani ile tom aplener lo kido arni geso nai arni asam sini getan lo nonani asam porkai sie poran tame 39 degree Celsius anse arni geso pitana jo kangsam suribung amuri da tomson se nele da kangsam suribung lo lapen kangsam udang kangsam yo kan mon odak langsung nunggu di bang lo reng metik lada kedo tomon bangjir langsung na tomon bangjir mat kido reng besal isi lo mateng natural isi kulit pukor lo na anam kasonse isi anam kasonse alira cham la kona kelang melong sila kusona kering me kido kering me ke jukan masih one lakona lang silang roy lang atomon langsung atomon ke kering metrek pik lapen Bicara misalnya orang panotang kahe nore, AC dari situ biar pulang deh AC ke kai situ deh tuh angry jadi, kita me lagu berkangri tuh kan he kareng deh praktik kelas ini oke bang, kami gesok mati hit deh pen kasih tahu dia fancy, labang solong ini bang lo, nanti tuh mention deh bang, itu lah ini tuh menar bang lo kalau tuh labang solong kami nang hungry kah, langsung hit kasih kami lang, kan, apa yang iyo ke bang nono song kangsam mate kitang offer san bang ke bang kangsam du kan awal sai misen lapuna lang ka sapko kala dar lang du labang ko lang du long lang pingu kan tamu ren misen lele tum lang pingu du lo ken ani se ong lo pula kan te tomono tu kan jala date ren mipik lo noni dia langsung dung tu lo langsung dung no tu lo kadang sih itu kalau tante kering metek tiklo ya kadang tanya kadang pangsam topson nang itu marani su fit anma mande su ke hak dong kira lagi jangan beli sama anu bisa kita nak ini dia kadang pangsam dia di pasir ini kadang kadang nang itu sama nentu merang lo kalau tante lagi pangsam mereka lang situ mat ulong arlong itu klik di mini hapen arlong nang tudun maya di ulong nang klik lo kalau tante kayak hari lam nang goreng di gini nang maya